Kajingyo bat ika kerdan bandriu bat bakat ar napedeng ki basyakmat jong ka result exam higher secondary school living certificate HSSLC art stream bat secondary school living certificate SSLC mentau senam nak result balapan bena dak Meghalaya Board of School Education embos haka step ka arpsau terip jemang arja arpsau kelalong ke jingman bat ke jingsarong ka St John Bosco Boys Higher Secondary School sora bat kathanhi borokawai ya kekerdan bandriu jong ka exam HSSLC Arts layo banbat dau samla John Vianney Lingdo ubalayo khuru sauspa arpnyo marks katbai kekerdan ka bakat arpat na ka result SSLC layo khuru dau samla Jeremius penkrau majau ubalayo sanspa sansau marks Maria poi kini ki arngot banwan ai khuble ki bor pnya school bat kinoi kai ki para khana school kane school ki lapriang sngobhai kini ki arngot dak bakken hoi bat risa kamen ngi kong kami kpa ngi dap da kajing kemen ngim la shu ban batai kata kajing kemen bau pun jong yu lapoi hakat puni ka kadan ikilat dot kita kajing tresh tom bar khoi ke jongi baro kadai ka jing penya da ka sanjol jong bi ku play ho jeri de khna uba smart naru dang red nadu khna nasari hadu class 10 juan shadian ha kajing puli utep hi la ka kamram ban puli ngim dan kam ban ong mangi kemi ban bet thong yu usmat ban puli ko nadu dang red latip hila ka jong ka kamram ha ka po bile class 10 po busong class 10 udah minot ting e nadu class 9 ni ula pen i kata ka jing trestom julai krekot nadu dang nasari hadu class 10 la kre hi bat kata bo ka gade jing sungu jong ai kino hikai nadu ka english kg ka bo ule hadu ka ne ka school ka bo wan dei ma phi kino hikai ki ba ya rap yu dei ma phi ki bla hikai bah dei ma phi ki bla ai shisha kata ka jing start hu khlem ma phi nga thrai nom la on poi sha ka ne ka thong khna phi ru phi la ban ne kata wan nom pen le la e ka por jong phi khna phi dei ban khre kot mala ka sngi dei ban bu teng la da phi khre mala ka sngi phin sala ben dan manu bala ban ong ba om la udai khna na ka school no ban dong dei ndu la la ban ye wat ki khna hasor ru phiru phin sala khna la da phi minot ha ko be shong ka sten la minot la du dang sedang sedem baula kre pot man la ka sngi om duna ya ka akenta baula khi dang step dan kam ban ong no la tep ila ka jong ka kamram baula ong ru yang nga kwa me ban pen yo na me phi kung ka kami bat kung ka noi kai ngamla kham da chau mat ban yo snoi tik tien bat gila urlong shisha ki jik ong jugu paga sapen yo na phi be ya kaskol da ki degi ki ba sa ha ga jonu jonga ka jing mo jing pakhat jonga bat shisha la shisha ban le kung ka kami gamla kham da chau mat da jing kemen ha ni ka puar kan ban poi khmat kam de etam la ji start mereka diga ji tristom bi da ko an poi khmat di belong khna uba songret ko robor ding hikai tristom por ban pule hakot le ki kam kai bat bi ban nang man bat ki kabor kajing khrat kam tadi tanga taka bat pulut penta di bun kata rei asyong ajing pulut jimut dahi khrat tang sikenta taru dahi le jimut alung ba mentoi sibu ne bi na aku rolong banai kena kolong ba long an sim kena bagin nang tristom long chawan yo sa tingam dapoi perkhat ban yo kan ga position mo bat abang layo sokon sibun i bagi no kar ga dan garuma aku sokon sibun ai bagi kimi paru ya sokon nanti mga iba kiman laki ngaru kemen ngaju pulut por menurut angkanta hadu sawanta man krepat pada kitupi benai shoga exam pulut kampun ke por di yang aliknya art stream di kelas 12 kalau sudah di hanega exam juga
apa ya kedan mo top list dan position ban rio di akong jisung junga di bang iya ni resop mas men mo la bang iya bang na tristom BMGE no mo la kat kung jing tristom wahi kat kung ka bainaw kung juru abang iya ni kai teman mo kat masuk ke me pa junga di na school kung juru ka long ka lenti la ni ka mo ka jing ai men sim la ni ka ban ai men sim lagi kui ban asadian junga bikin dia paham ban kung juru bakin empat ke sekolah mu tam mo menum mendu jingkaman kini kai mu kat kong baca sistem jongki dia ban kong semua masan poi kan ka exam macam ya tu bet ada mu ban pergi kan ka but te kajing ya nanti cuma kalau ba harus ngakhrap kot mana ka sengi te abang yu umum tu banyak apa penen kapur di sekolah ngadon di kapur gan soi ngelek kat balak ban pedap te antara apa yang putri ka kot di pelik jimut buat kimining mum tu iba ngam tip long taru de bu kinuts mathu kinuts bu nuts malakasni bet ngalip kumta kum juru mam nga aku pun men step akhir aku nam tu mo kat kum iba de gajing long chong ha mo ban kendet lai baji tu lai steng lah kendet tu di mana ka kendet ti po kalau nga tu takmat isya mo di mas ndem tu ngasih mereka kuat dia abang akak kalau dikikin tamu kalau iba mu kat bunga jing terus tem jangan kat bunga jing kat jonga dan mulai baji hadu tuan ru baji nomor mu ka pra baji habis sekolah yang tu aku sekolah tu yang tu kamu yang sendiri dia kum juro dengan lawan menit untuk ikitu gibal ada pertanyaan kamu persang ban pelik jingmut ladang adon haskulu pelik jingmut ladang adon ki mo ru maile ikam tamala kapur sama kapur pendep kapur sekolah mu ka bangala di haswa dia haswa bahkan ka exam boot kan wan ngabu ya kata target jongamu pa dia ban pendek bet kau ka subject stayo mo ka ban revision bar quite plan bat go through bat ki si marks ki armarks di ba ki luang di ngabu ya ta mo ka thong jonga ban pendek bet kau ka subject stayo mamal ka singal bi kumta di apa tu kita ki subject bang pan krek ki don ki ba wa kidon ki ba basuk di ka ba kam sempur mo ka di subject kadan ko subject ba kam sempur pa mo ba penong yang ba nomor ba sakoy ru bang aduna bang datip pa di penong yang ba kan beli jimut pa ka tu ban di marsen po ya ka kala des no ka singi ba bang litho mo ali som litho men step kum tu ka khra kot ndu baje suwa bang litho mo ka singi bang litho ko malasa dia nak duduk baji, nak ispo baji, namar tiak namar masuk cuba, mau ka ne ka karukum tiak mau ka don kampa namar ba, sama namar ba, namar kiki bangi kermau hi larang tiak long kamlet dia shanu long ka don biar ka tu ka, mau aja capi yang jongi mau namang gim pelik cuma shanu cita kam ka ne biar tu kan, dia kumla syak beri untuk akhilai baji, pendap biar aduk pra baji, masuk res mau tu shua bangan mi na, yang dia ngasu pelit bagi orang kalat kena kata ngasu pet na wan polis su ngasu pet na dia tanggung tahi marang ni sahabat ngalek mo bang asli siap ya kan kelas buat pusat mo dia ngaladen kata ka jing temu mo bang tadi mo lek no takalai mo bang long bay ngan milik polis su mo ada ngadang pet swahi ngasem mo keren di long sim ya karai itu kalau bukan jing anu jonga tengah ku alik kata kan kalai mo aku akan tristom ka tu di ngangat mo blend don dekat mo kon ya yang apa berpois atau thong mo ada ka jing di bang ada tristom sisu di ku juru ya kan ka mo CET exam mo di kelam apia kan ka CET exam di kan ka ngaladen ka jing pumuat lain no nela ada kalong nama bang yang perkat syua bang ini kelas di ada tak jing mula ada haying ki perkate dah kumoi patte ngap le CET long news number 1 memang watching tip syua CET kumno gaya kumno kalau kumno bangan sim ki subject kumno bangan perkat mo yang asin jam kan long beli tang kali sin jam le sim nak bangan perkat syusyu mo nama bangan ada ka mo kelas 2 dia long serius baba perkat ni ban sawan ni yi bangan yu lani perkat yang lawen mo untuk ban jarak mi pai ke konsep dia kat kong ka jing so jonga dia ai mesim mo dia ki
baik way mo di kena school umdai tang nak dengan school sejuan mo ya berak kena school kena di samla bagian dal tak masih tristo mo ba orang bikin poi bi ilaja khamat ho berak ini namla ini dal lagi jong duna ndai kedai hi kat kong bajing tristo jong bi hi tau so mo kai rajin yarap jong lay bar nyamla mati bajing emberi te ni dam bikin jong duna e dan kiba blak ba ban pelik jong dan kiba jing duna ka school dan di khamat ya kita de long kadi tang ga jing stasitom mo ngi ni perthai ba menta mo kat ngi kini ki kena wala lagi ki duna mata kata jing lagi trisitom ngi beri ki poi bahasa kamat kini ba mo badan jiru dukat met jing duna dukat met ni ka skor kamat de ngapet bagi dang lak de mo bagi poi kamat kam tamai ngi lele ki bagi biang mo te nga ai mesim lagi mo poi ka thong pot kum ju rumah ade nga am mai ku bor pi lagi pot ko kena skol ba may par mo ba jude ban yan ujur mo ibe kana ibe pat kana namar ka pelong ay kibat ndu singkerman ke sakawe rut ba kilong kan kapan singkerman mo kan pelong yaki bagi mo kemudian su ta kaman steamer trisitom mo te barabor ngi di ban ini ban support lan ngi di ban ay kaman sim mo wala dangi dunah dit ngim di mo ba sno la dangi feel dan ni dunah mas ngim di banda mai banda entah mo ri ban oi lihat khabar syu ai man sim syu banda po sa ko kan ketemu balik apa syu ai man sim ki bikin dan kalau tak ada mesin baterai hitam po sa ko Habai keren bot principal kan school Ufara Alphonius Rongren ulapan pau ke jingso komen bat ke jingso sorong nak banta kini ki arngun nadu ba ngala sim ya ka jaka jong i kum principal tubai ngala ya kendu ekonomikai Jong Kasin John Bosco Boys High Secondary School Sora bat ngala kren bat ki nakapor sekapor ngala kren kamtam ngala kendu yai sar italbat sawian badai i class teacher jong ka class 10 bat nau ngala yusno sepang ni kna mau dei kna start ba wan tista ba seka class umju absent pada kena ba minot di layak tu yang ba new kena lada rekod minot unsayo ya ka top 10 bat kadai sisa kumba isa ni layak tu yang mau dei kena ba minot ba start bat ka kami jung uru kabaikai hani kadai kan bikai jungi makaru layak tu yang ba ini kun joka ilong batip ski ba hayeng Iwan Chayeng, Julai Chinitai, Kakam Chung Kalong Ban Krikot. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya